tusaidie sana, hasa sisi vijana. Sisi vijana tunakuwa na miamuko sana ya mili. Sasa vita vyetu vikubwa adui anavipiga sana kupitia mili yetu. Tamaa ya macho, tamaa ya roho, tamaa ya mwili, yani tamaa ya mawazo mabaya. Kuna wengine wanalala usiku wanaota mandoto machafu kabisa. Kuna wengine wana marafiki ambao si wazuri, marafiki wabaya, lakini kupitia nguvu za Mungu atatuwezesha na kutufanya kuwa na nguvu ndani ya ulimwengu wa roho. Sasa kichwa cha somo letu hili ni wito, yani kuitwa na Mungu. Sasa jigundua ya kwamba Mungu akuchagua mtu yoyote kwa wito, bali ni sisi sote tu wito wake kabisa. Sote tumeitwa na Mungu. Si ya kwamba wengine wanadhania kama ni wachungaji wameitwa na Mungu, wengine wanadhania kwamba yani wale ambao wanaimba ndio wanaitwa na Mungu, wengine wanadhania kwamba wale ambao wanafanya kazi makanisani ndio wameitwa na Mungu. Hapana. Wale ambao wameitwa na Mungu ni wale ambao wanafanya, yani ule mtu ambaye yoyote ule, hata kama uwe mtenda dhambi, hata kama unakunywa pombe kiasi gani, hata kama uwe msharati kiasi gani, hata uwe muongo kiasi gani, hata uwe mwizi kiasi gani, lakini Mungu anakuita sasa leo